Kakšne so indijske koze? Prijazne zelo, pa rade se čohajo. Da bi lahko o indijski veri in njihovi kulturi povedala čim več, sva prišla v eno najstarejših konstantno poseljenih mest na svetu. To je mesto Varanasi, ki je poseljeno že več kot 5000 let. In tukaj je bilo v bistvu tudi rojstvo hinduizma. To mesto je locirano tik ob reki Ganges, kjer sem kot otrok ogromno slišal in sem si od nekdaj želel priti sem. In verjetno je ta podatek najbolj udaren, da je v tem starodavnem mestu več kot 23 000 templov. Ti se hodil, ko so kar posod po ulicah. Ejka pekta, ne vem, če bojo. Nice to meet you. Yeah, I also. What is this sound? Actually, when you lost something, they announce that if you have lost something, go there and collect your thing. And you? That's why. And do you understand what they are saying? No, I can't. How much is that one? 200. 200. Ta bi bila dobra, a? A si to kupim? Ja, jaz mislim, da je ta prava za ta kraj. Tale ali tale? Ja, moram se malo zblendati z njimi. Jaz bi predlagal rumena, ki je večji kontrast na tvojo brado. Se bom še v brivcu dan. Ok, I'll take this one. Jaz upam, da se iz teh posnetkov razloči, da je to zobozdravnik sred glavne ulice. In ne morem verjeti, da tako izgleda zdravljenje zob v Indiji. Se ustaviš, da ti zob tele pul sred Direndaja. Sred Direndaja, že tako se pri zobarju ne morem čisto sprostiti. To je leta 2023, kada smo 200 let nazaj. Ja. Prav s prsti je delal vse, sploh ni imel nekaj primernega orodja. Pa bom seveda tudi ni razkužil na črok, ne. In v takih situacijah se res zavem, koliko noro, da živimo v Sloveniji, v tako razviti državi, ki je zdravstvo urejeno. Ko pa potujejo po takih krajih, me pa tolaž to, da sva vsaj zavarovana pri Varuhu zdravja Vzajemna. Midva imava zavarovanje Multitrip, v takem primeru bi šla tukaj do najboljšega zobozdravnika Hvala Bogu. in bi oni pokrili to zdravljenje. Kle pa res nočeš biti bolan.
To je bilo bo super. Če masažo, to ima človek. How much? 300. Je to 4 evre. Po redu, masažo. To verjetno mi je dal še malo dražje, ker sem turist. Thank you, sir. Je mogo bi te mašince malo že zamenjati, kar cukajo. To je drugače spreten z ono britvico zelo. Ja, sam to, ker ti je on gor delal 10 minut, bi ti jaz v minuti, zato ker sam z mašinco se čez Po zapeljal. mojem bil bolj problem slaba mašinca. Najbrž. Bom zdaj se s tvojo zapeljal. O ja, to v bistvu zelo malo dela za popoln uspeh. In zdaj boš težil s temi kljukastimi križi kle po cestah, kaj? To je lep simbol, veš, v Indiji, po tem koncu sveta. Povej jim. Svastika je bila najdena že 3000 let pred našim štetjem in v Perziji je bila simbol neskončnosti in konstantne kreacije. In v hinduizmu je to simbol duhovne veličastnosti. Nemci so pa pol to naredili v bistvu simbol arijske rase. Tako da v bistvu v osnovi je to simbol z zelo lepim sporočilom. Zelo pozitiven. Zelo pozitiven. We are just waiting another few minutes, our boat coming. Okay. So pa vzela kar vodiča, da ne bova midva preveč se pametnega delala. Ker je pa kle toliko enih stvari, ki pač jih realno ne veva dosti dobro, da bi jih lahko predstavljala tako dobro, kot jih bo on. How old this place? There is no any history. There is no books. There nothing. Nobody know how old this place. But this city, we know that one of the oldest place in the part to the world. So this is the city. It's a very important city that for every Hindu. They believe to come once in a life in this place. Some people believe if I come once in a life, if I dip in this holy river, I clean all the bad things. So there are a lot of pilgrims also wanted to come Varanasi. They want to feel this city, the city of energy, because this is the place we call the energy of Lord Shiva. So they wanted to come more deeply to become like a spiritual man, be a holy man. And every Hindu, they believe in India, if I did, I want to get cremated in Varanasi. Did and get cremated in this city, you have no reincarnation. They believe the soul gets straight to the heaven. So there are a lot of people when they are getting the age, they come to Varanasi and they are living their life for waiting for die. The bodies not only come from Varanasi, body used to come around 200-300 kilometer away. People bring the body strictly by road to this place. And we get some happen once in a week, weeks in a twice, body come from the big city with the airline. So how people can afford and how much time they got it? Lot of people they not get time, lot of people cannot afford to be, so they cremate the body their own city, but they brought to the ashes in Varanasi. Tisto tamle, kar gremo pa zdaj pogledat, ki se kadi, so pa kremacije. Varanasi is the place where the cremation happened 24 hours. Whole day, whole night, non-stop. After Varanasi, the cremation always happen after the sunrise, before the sunset. Because we believe that after and before, if you are doing other city, you are getting the bad energy. But Varanasi is the place that we believe that is not any bad energy, or this is the only one place in the world where after the body finished, the family they not allowed to touch and take the ashes, go with them. Because later the worker from the cremation, they are the special people, we call them untouchable. So they are the person have a job, they come under to the water with the basket and they're going to wash the ashes because they are looking to find some jewelry. Family not take with them because they believe if I take anything from the part to the body, we are taking the soul of body. And they are people, they get it and they sell it. One of the body take a time complete to burn for 3 hours. But after 3 hours later, the female, the lady, the hip bone and man chest bone doesn't get burned.
Because women get the pregnant, hip bones are very strong. Men do the hard work, so chest bone more strong. So after 3 hours later, they call to the sun, show them the bones, and the sun they pick the bones from the sticks and they throw straight to the river. Go too deep in the Ganga, because this is the last bath for that person. Res je tak nek svet kraj in iskreno me je bilo res strah, da bo to imel nek von ali kakorkoli, Ja. pa nima. Mene je tudi v bistvu, sem mislil, da bo vse skupaj bolj grozno izgledalo, pa nam je pa vodič tudi tako razložil, kako je v bistvu to nek lep proces v življenju. To je v bistvu največ, kar lahko doživiš kot hinduj. Da si tukaj kremiran, v bistvu se očistiš vsega in dosežeš neko nirvano, kot oni pravijo, in greš v nebesa. The lady, when the husband died, why she become widow, and she was jump on the fire. So time of that, there is the family woman, they are not allowed, only the man. Even you can see there is a lot of people around that place. You don't find any emotionally, no any crying. That you not feel that you are in a funeral place. Because we believe that if you get crying and emotional in this place, you are disturbing the soul. So you have to keep the strong to not do the crying in this place. People, they leave this candle for the wishes. The tree lining means the tree supreme God. That is called Brahma, Vishnu, Shiva. And you are get protected by the Lord Shiva. The naked people, they're That we called call Naga Baba. Naga Baba. Naga means they are naked, Baba means they are holy man.
because when I was child here, that time we drank the water in the river. Because when we play at the ghat, when we cross this river by the swim, so when we got tired, we just drink the water. But if you say right now to drink water, I am not going to do that because I know it's going to be make me sick. Poglejte ga, Gandhi. Ja. Precej lepši, bi rekel, na Ja. prvi vtis. Ja. Bolj kulturno, manj umazan. Ja. Mi je bil precej bolj všeč. Malo manj ga poka tale Indija tudi. Ja, meni se tudi zdi, da je Indija na ful bolj kulturen način. Sorry. In mogoče bi ga tudi veliko raj priporočil za obisk Indije, ko Ja. res doživiš to kulturo njihovo, ves tak hinduizem, njihove običaje in tako naprej. Ja, zaužijaš celo to Indijo. Tja. Ja, pri Mumbaju pa mogoče raj si prešparite na stresu in Na vsem tem kaosu, stresu. prav stres je. No. In predvsem zdravju tudi malo, glede na ta smog pa to. Tam, da si en teden noter, ti gre po mojem res en let life. Ampak pred zaključkom Indije pa manjka samo še ena stvar na tej poti. Mami ne reči, da ga jaz silim, ker si sam želi. Moram se očistiti grehov. Torej, Anže se bo okopal v najbolj sveti reki Ganges. Kar odsvetujejo turistom, sem bral. Zelo odsvetujejo. Prosim, imej usta zaprta, ker je lahko ne preživiš, če spiješ malo tega. Po meni se pa ne zdi to grozno, sem pričakoval, da bo kuj. Zdaj zadnja leta sem bral, da je vse skupaj malo bolj, da malo bolj čuvajo na higieno, še vedno pa ni to Soča. Ja, nič. Ko boš zdaj očiščen teh grehov, ti tudi jaz odpustim za vse, kar si me pregarbil v otroštvu. No, super, pa se pa moram iztuširati. Pa pet kar v tej haljini, ko boš fajn. Šel, nisem bil nič na soncu, bojo vsi začeli mižati, če nas zdaj to dol. Od beline. Sliperi. To so me opozarjali, ampak sem šel kar elegantno noter. Ja, si bil kabaletka. Se pa pravi, da se moraš 3-krat dipati. Ojoj, no da, jaz se ne bom, ampak ti vem, da se boš. Okay. To je to, zdaj sem očiščen grehov. Zdaj pa hitro sper še malo usta. Se to? Očiščeni smo grehov. Pojmo. Zdaj greva lahko na avion. Indija ima več kot 1,4 milijarde prebivalstva in čistko, da sem si lažje predstavljal, sem si prekalkuliral, če imam v Sloveniji 50.000 subscriberjev, bi imel v Indiji več kot 35 milijonov pa pol. Aha, no. Noro, Ja. Gandhi bi bil popularen, glede. to bi se pa dal živeti od vloga. Ja.